Ladies house ikakhulukazi nini omama abayikhulisela okwabafana ngabodwana khona lokho abafana ngabe lokho sekuqala ukuba amabhubhudleyana lokho usekuqala ukuba ko 13 14 lokho sekunokugolozela ukehlayo mbona ukehlayo ngambona uboy ngifuna ungisize ungiboleke yena ngimze naye la emakhaya ngimfake nje kulaba bafanyana bami abalake bamamukele bakwazi ukusocialize naye ngithi ingane nina nifundayo ninento ethi iyadinga ukuthi socialize nezinye yabo so bekithi mina uboy awumlethe umtshele ukuthi ngizokunikeza imali yomavondla wena pho yo wena kehla uzohamba nawe uyofunda nje impilo nje yasemakhaya yabo ngizobe sengenza naye mina umfana ufike ngimdedele nje labafana bami laba bala bemboneke bememukele njalo njalo ngizobuya naye Monday ukehla kuyosho wena futhi ukuthi hawu ngiyabonga babamavondla yazi ukehla useshintshile yazi akebe sehlonipha ngiyacela ngenzela lento yabona manje lithi iBhayibheli mame bheka indodana bese lithi indodana nangu nyoko uyobe wenzela yonto emfaneni wakho yabona into engichaza ngiyacela-ke ukuthi-ke mama unginikeze ubuyo umlethe nje kumina ngolosihlanu ngoba-ke sengigibela naye ibholo zokuqala zangomgqibelo ekuseni ngifikelele naye kula maqwaqwasa ufike ngimshiye la emahlathini ngiyoyibuyela yena bhala